I dobrodošli ljudi, evo nas ponovo na mom kanalu. Danas ćemo ljudi igrat nešto što nisam znao da ću igrat, a to je GTA 5. Ljudi, izgleda da je došao GTA 5. Šta ćemo danas da radimo? Danas ćemo ljudi da se zezamo po gradu. Nema misija, sljedeću ću radimo vjerojatno misiju, a sad se idemo zezati po gradu. Da vidimo što ćemo. Evo ti ga narođa. Motherfucker. Šta je kurčo? Dođi pa se fajtaj, hajde izađi faco. Izađi faco pa se bori. Da znam. Hajde faco jebem te. Hoće se bori. Aj come on. Aj pa se vidimo, aj zdravo. Ko će se još fajtati tamo? Idemo ljudi na jedno područje gdje se svi žele, imaju puške, imaju pištolje. Oni tamo nas ne boje, pa ćemo s njima, idemo. Čekaj. Evo ga, došli smo na to mjesto. Ovako ću se parkirati. Fight. Evo ih. Odmah. Uzet ću ovo. Makav si. Da kako ću te zdimit. I riješili smo ih, sad moramo begat od 2 zvjezdice. A pobjeć ćemo, to je lako. Evo već smo i pobjegli. Nismo do kraja, ali ćemo pobjeć. Pukla mi je guma, imam osjećaj. Jes, pukla je guma. Zato što mi joystick se trese. Jo, meni, ajde, ne, dobre. Nemoj, teško je upravljati kada vam je puknuta guma. A pogotovo sve 4. Upravo zbog ovog što tiho govorim. Jebi ga, sad sam ga najebu. Nisam, ajde. Ne, nemoj. Dobre. Ne. Pogledaj to. A tu ide s ovu stranu. Evo, policija s te strane. Jao, meni. Dobre, pobjegli smo. Policajcima. Idemo vidjeti šta ima unutra. Opala. Jao, meni. Mali ko je auto. Nema. Gledajte sad ovo ljudi, gledajte. Samo pazite. Opala. I dun. Sad imamo 4 minute. Ljudi, idemo u striptease klub. Da vidimo šta ima u striptease klubu. Ljudi, tu je striptease klub. Ludi Franklin ulazi u striptease klub. Jao. Amo first. Jao. Opa. Vidi. Opala. Evo ti koliko hoćeš.
Vidi. Opa. Vidi ženske. Opala. Vidi. Evo ti bre, samo tako nastavi ljubavi. Tako. Ma bež tamo bre. Ti iš mene tu zafrkava. Jebe ti. Beže odavde. Gdje izlaz? Ada tamo. Prsten. A, mi Vankiće. Šta je? Imaš pištolj. Jebi ga, rođo.